Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin kasangapad papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kabab-kablawag itinembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kada kayami nga sa panapapagayam. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Marlon nga napaulwan iti maleta. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nakurapay kami laeng Manong Nemi tamay saklay nga gagangay amang ngalap. Kaya't nangasawan nga agnaid kami iti igid ti baybahay, Manong. Nalaes. Kunada kada kami, numakiigam kami niti ikan, siyempre nusaan kami agbuggo ka nagdigos, maangot mo niti kunada nga nalaes, gaputa ikan nga rod tig igamami. Itinikudan nga nakurapay kami, Manong Nemi, yung kagangayak lang nga mangalap. Naragsak kami anang bangon ti pamilyami iti asawak, Manong Nemi, kabaranggayak mo't laeng, ni Leti. Manong kinaraduarak ti elementarya, kinaraduarak iti high school, kanidi ta sa agpadpada nga saan kami ngagbase ti college. Impas na konti nagkalap, adabukod ko nga bangka, numampay ginaudan. Tadyak kaya, di mi kaya, Manong Nemi, iti kumatang iti bangka di motor. Ginaudan, ken tinagwanan. Ken gagangin lang, pagkalap ko, Manong Nemi, tabukol, sigay, pana, baniit. At no tiyempo ti daklis, Manong Nemi, mapang kami ng agasawa nga mapan makidaklis. Komporme mo na, numanot ti matandan mi. Numabaling nga, mapanila ko ti asawa ka ni Leti, Manong Nemi, no makidaklis kami, kaya ato ti maalang nga monamon, taburkik, tirong. Makidaklis kami, kaya ato ti maalang, Manong Nemi, kabalyas, mataan, wano saan kat tangi, kunada di kagayan, dumadara, kunada ditoy, Manong. Wano di kita yellow pin. Adaan kami may kabukbukudan nga balay, wano kalapaw. Balay? Balay siguro, Manong Nemi, adamat kusina na. Tano kalapaw kumakit, awan nga kusina na, may pinsan akong kwarto na. Ada asalas na, panakasaras na, ada kusina na, ada dua a kwarto, Manong Nemi. Nga naramid babay ni tiya, nipa,
panaw wano datay daganan kukulamber belang. Nung may sakla nga mangalap manon nemi naragsak kami ti asawak nang naroon na nakarudan. Idi pas ngaynan ti anak mi ani June. Kadaway di kundaway manon nemi ingkam mamigat mismo iti igid ti baybay. No nakaluton ni Leti isagananan manon nemi iti irwan na ti lemisaan nga iplastar na iti igid ti baybay nga mismo. Kalpasan na alan nan ti inapoy nga naluton. Ubayan nan ti anak mi manong. Mga alakbeten manong nemi ti begang tagtuno kami o nagluto kami nga mismo. Ag picnic kami nga mismo. Alak tumatin ti tabukol manong nemi kat no isaruag ko. Tapaw! Nakaadadong begsang. Agtuno kami ti begsang. Aglinta kami ti begsang. O nagkilaw kami pa ti begsang. As in nga nakaragraksak kami. Wan manong nemi at dabaday di kundaway nga kaduwak ti asawak kaya nagraman ti anak mi sakayan mi monoglokan kami di bangka. Gabuta uban na ti anak mi muna sa anggat nagkabi di ti gagangay la akrib. Aggaudak agtaguan ti asawak. Sakam tumapad ipakat manong nemi ti sigay mi. Kat balakbakan minti uno. Bautin mi di danom, tapos nga sa kat agpateng nga tumaray ti ikan, kat siyempre maisap ito, may madungsunan tumat ti sigay, di kat maala. Agmalmalim kam to manong nemi, mangal daw kam to sa jay. Kada di makalapan mi manong nemi, mawantumat ilako ti asawa. As in, ka nakaragraksak kami. Aging ka manong nemi nga tumarayan nga agsaon ti anak mi nga ni John. Nakaragraksak kami manong nemi taadan anak mi nga kaayayam mi aywanan mi, taraknan mi, pakanan mi, digusan mi. Adan anak mi manong nemi nga bautin mi nagloko-loko. Lima titawan idin ni John manon nemi idi adamadmadlaw ti asawak. Mundan sakit. Sakit ti anak ta. Marlon. Napay. Dati-dati nasaranta. Nga mapanagay ayam, makiay-ayam. Dakit kanang tamatana. Nakalalanay. Kadamagid ta. Nonat marikrik na. John, anak. John. Paitang. Ano't nasakit? Owan? Umay ka. Kayat mo. Agkuyog tama pa nagkalap. Ano't orami din datang? Agsige ta. Uno na kayat mo. Agtabukol ta. Agpana. Awan sa. Nabinda siya tagpana. Leti. Marlon. Isa ka naman nagiti masapol ta. Hindi ag-picnic. Baka adang maditi salunan ta nagtano. Agdigos iti baybay. Kahit no saan na kahit agdigos. Di saan ta nga agdigosin. Kaya't mo anak. Dati-dati mat ngawon ko na masigod. Dati-dati anak nga kahit mo tagtara-tara dito igit ka na baybay. Sige, nang, tang, kahit ko, hindi ang aro din. Manong nemi da ito yun na yan ti kadandanag ko. Ang kanayong karkararag at sang kasapulan sang kapuyan kami manong. Numapanag agkalap ita, numanot maalak, mailako. Isot igatang ti asawak iti bagas. Kanda dumapay nga kasarpulan mi manong nemi. Nasidayan na akong problema. Tadamat ikan. No awan ti no anak makapagkalap. Mapanak lag mapangkuloy sarwag tabukol ko. No anat maalan. Isot sidayan min.
Yung bagas, siyempre kasapulan mi kadang dumapay. Agang kanayon ko kararang, awan kuma ti agsakit kada kami. Awan kuma ti agsakit itinakana kada kami. Yung kaslag pagparik na kanyak manong nemi nga ada nakana nga sakit ti anak mi. Awanin ragsak mi. Lumapukaw mi ni June. Awan pa nga adi na. No api nga samit langin nga agadi kat 5 titawin na. Irinto tadagiti karoba mi manong nemi nga agsasaruno dagiti putod da kun anak da. Da kumamaysa akabsat na ano babae katustunan to. Kaskas di ka nalidahin ti anak mi manong nemi numampay damok lang nga sarwag ti dabukol manong nemi kadatot na alak nga bagsang at tapayan na baraungan kan manarat. Dati-dati manong nemi no kasta nga ay pakisura kaduak nga pamanagtabukol o nagkalap kat no adong maala kasta o niragsak na. Anak, di ka di maragsakan? Ato nahalin tatagaw? Naling ni tatang ang bukol nga. Agpana kumapay, Agpana. Agar ka. Tao, ore kit inarak di panak. Mapanak ijaban na dyan adalam. Injabatu. Jerokib jabatu. Ado maalas dyan. Alaman tang. Kahit ko na tayo angrat. Apo. Ala. Kahit mo sidain na tayo angrat nga sinigang. Wantang. Nagimas no ka angrat. Sige. Inak ma. Inak pumana. Ngayon nakapabayag manong nemi. Kasla naamuan di kiti ikan nga mapanak agpana. So nga pimanaw da in jabato. Nga pagapapunan da. Nakakita ka maglayang manong nemi. Idi kasla dakulap nga angrat. Iso na iti yanagan ano sa kapinana. Bay-bay samit lang. Iso na ti sinigang manong nemi ti asawa. Tagkaldo ti anak mi. Mura na tong palko ti kayat na manong nemi. Kasi lang mapilipilit lang ang gigop. Subsubuhan mi pa yan tapno makapangan. Abag isumat ng may manong nemi ni Tata Dalmas. Oy, pipiknik kay marain. Apo man dahil man nabagsang ang kilawan nga na uyo pa iti suka. Marlon, kitumay kayo na tata. Pikas naman na ito anak yo. Aglanlanay ti matana kan agilyelo. Di kayo madanagan ka dati kasasad ti anak yo. Sa mga rodata. Akit pa doktor yo Awang kas doktor man kita. Elbularyo ko nakumaagam. Doktor Kaano pa nga kaso tilangana? Kadatalo daw itan data. Isapo ya. Isigod yo. Abangan no. Mapuko yo ti anak yo kinagwapo man nga ron na. Sa payaon payadi na. Ilala na. Ito na marpas kayo nga mangan. Ngayon iban iti kini doktor iti klinik ti barangay tayo. Kaya no kas pagarigan tayo baga nang ipanyo di hospital di syudad. Iti kabisera. Tapos nakikita na lang nga doktor ti bangkita. Nasapo na. Ang kwartami data. Isus po ay ulat urnong yung detan. Nagdayay makalkalapam. Dabas basit urnong yung. Awang nga ron. Sang kasapulan, sang kapoyan nga ron. Isus po ay masabo lang yung isaganaan nyo, danyaman nga pasamak, hanga maliklikan na kita emergency. Oo nga ron. Galas basta, ingay pakita. Di kayo masayangan ka na ito anak nyo. Ano maliklikan ba, apo? Lolo. Okay na nyo. Dito doktor tayo makitan. Kaya mata na lang ka na Agilyalo nga, isus apo. Kasta nga ron tinaramid mi manon nemi impami ti doktor iti ili, sentro ti ili mi. Agwing-wing ti doktor. Doktor, anat na sakit na kami? Kasabulan nga maikonpahin iti ospital. Darito sa ka kata madiagnose. Mamuan, no niya talaga ti resulta. Ma-testing, ma-examine ti dara na, tisbo na.
ken ma-examine, ma-obserba. Dito lang akit, madigiti aparatos tayo nga kabaruan. So, mabang ito ospital. Napagagsan na ay kayo. No siya, akit nakurang lang na kita ramatan tayo. Tapos sakit maamuan tayo tusto. Luwan niya at sakit na talaga. Sa taang kahit agas Ngayam sa anak nga sigurado. Nureta nga agas, kaya suti makaagas kan kuha na. Hindi man pa nagkunayo, doktor. Nakahana ka di? Kita, maamuan tayo ito Nagwagangin lang kung maagurigor, para tayong uno oyek, gagangin lang ni kita. Sa lagi na trangkaso. Ngayon dito ka sa di anak yo, talagang ada sakit na, nga naskin nga, maagasan. Nangadagdag sa di baro kung anong name, kastamatan ti asawa ka makitak tiliday. Ken panagdanag na. Marlon, diya kahit nga mapukaw ni June. Wala siya. Kasi no kumat naganak, nga mayat nga mapukaw na ti anak na. Yung tagunadan. No gasat na. Ngam santa nga baybayan. Santa latan nga ipalubos nga agbalin nga sagay santi angis ti anak ta. Tung balin ti doktor. May pagnisuna di kabisera. Iti ospital. Iti nalaing nga doktor. Nga makwarta agmandar. Agrimedyo ti kwarta. Inakumutang ka na nanang. Kastamad ka na ginanang kakabsat mo. Di kita karuba tayo. Inta umutang. Nakautang kam nga road manong nemi. Itiya. Pinagplete mi. Ken na igamami nga posible nga may gatang ti agas. Ket na pang kami dya kabisera. Iti ospital. Iti mamuan mi manong nemi. Di ka makasarita biti doktor. Kalpasang nga na-examen, name di dara, kastamatan ti isbuna, kanda dumapay nga na-examen da. Kasabulan nga, may confine dito iti anak yo. Kan makatang dito nga agas, para kang kuwana. Doktor, nakaro ka dito sakit ti anak mi. Ada problema ti kidney na. Sa kapsot pa iti puso na. Something oray nga komplikasyon. Masapul nga. May sapsapa nga. Maagasan. Tapno, malikdikan ko na nga komplikasyon. Dato ti reseta ti agas nga kagatangan. Tapno may bakat kang kuha na. Kasanot kangina dagito nga agas, doktor. Langin na. Kasapulan niyo ito pa nagkala na kwarta. Tapno, sigurado ti pa naka-espalti anak yun. Manong nemi na ibusen. Tinautang mi a kwarta nga balon mi. Kampay nagatang dagiti dumapay nga agas man. Agbati ka. Siyempre bantayam tanagta. Adabay basit na bati nga kwarta. Para iti kanem. Nagawid sa di lugar tayo. Tapno niya. Tapno mamangamanin umutang. Tapno pa nagkalap. Nagkalapak tal daw kanrabi. Makasangpetak lagi di sa jay. Inang agkalap. Kalapak pa trabi. Kada di makalapak. Ilako. Di paglakwak. Isun tuman taawid kong may dito'y. Tapno isun tuman ti may inahin nga may gatang ti akas. Kasano na o makalapam? Sa matakang kanayon nga na makalapam. Kasano na awan ti kumpet nga ikanit sigay mo? Kasano na awan ti agdawi iti pakat mo nga, baniit mo? Kasano na awan ti masarwagam nga ikan? No agtabukol ka, kasano na awan ti mapana? Mga sinabi Diyos, pangalak ko mga rod, pangalanta ko mga rod, iti pamataudan ti kwarta no saan nagkagkal. Ulitin man iti mapanumutang ah. Isisino pa iti may tagpautang. Alam mayat aon, adagpautang manin.
No sika ko matipautang sika ko agpautang. Agpautang ka kanda pa no dapat la utang tis umut-utang kanawan ti namnamay nga panghalaan na ti pagbayad na. Hindi makasangpatak manong nemi dito lugar mi kalpasan tiya. Dandani may isang oras nga taray ti jeep nga pampasahero. Napanagdangos manong nemi insalog ko ti balas siyang munubangkak kalpasan nga naikarkak ti pana, tabukol, ti sigay. Manong nemi. Kadang karkararag ko nga sapay ko mga ada kumpet nga ikan manong nemi ti pakat ko nga sigay. Bakat kong tisigay, manon nemi, oray lang matyanan, tapno sumalog, dagiti ikan nga nasaraan. Iri pagtabtabakulak, manong nemi, nga libnus, uno limbus. Sarawag ko, titabukol ko man. Nagdamay sa dua, nga balaki, babasit pa'y manong nemi. Iri pagpampanaak nga tangrib, manong nemi, nakapanaak, ti dua, nga parakilan, nga ilik. Ede sa ngatek manong nemi ti sigay ko sumagmanula yung tikimpet. Ede agawid ak nga napangko pinakilo manong nemi adala yung 4 nga kilo. Nagrikat ti makalapan. Ito bayad dati yung lakom nga patakilo barok. Ay. Kumusta di anak mo? Nabati sa di hospital tatak. So nga nagawid ak taptong kalapak. Tapos na kwartang na may gatang tiagas. Kitak nga rin dito nakala. Nung orat pa nagsublim sa jay ospital, baka into bigat. Into no rabi, padasik to timapan nagka. Agkitang dita baybay. Barbarim na makapadawi ak karay timataan. Uno saan kit talik ito. Nalakat ano sa ba? No awan na kit di kadawan. Nabayag mo dito ng lugar tayo, ididamdamo pa lang, agad adot, makalapan, dito, hindi mo problema, angam nalakatikan. May di agadumot ito taon, sakit na, agos usar da iti illegal nga panagkalap, minsan, mamanumot na naging makalapan. Kasalaad ado pa kayo din naging mangalap, hindi kiti ikan nga makalapan. Si malo ka karot manong nemi itirabii uwen. Napatpatasak batin di kastoy nga rabii napanang ititayak manong nemi dito'y ko ngayon pakat tikitang ko. Dati kitang nga rumabaw manong nemi nga timaalan na kitay rumabaw nga ikan. Hindi may pakat kon manong nemi tikitang ko nga pangatidugan. Inuroray ko lang sa pagmano. May sanggang kanat 2-3 oras. Nawan sa balang inaramid ko manong nemi bayat panagururay ko no saan nga panagkarkararag ko. Diyos ko. Saan nakam ko mga baybayan? Ato ko ito dumawi tikitang ko. Baniit ko. Ato ko panagkalan nga kwarta nga awit ko nagsubli sa di hospital. Tapno magatang na kitinaskin nga agas nga para iti anak ko. Iti anak mi. Diyos ko, mo kapanubok yung kata kami dahito eh. Tawan ti tao nga daglasat ka na iti panubok. Di mi kahit nga mo po kami iti anak mi. Diyos ko, tulungan da kami kuma, Diyos ko. Tulungan da kami kuma. Panghasiyo. Inulit-ulit ko rita nga kararag manong nemi aging ka nga neridepak. Hindi makariingak manong nemi kinitak ti pagururasak nga bituan. Nalabas nga tanga trabi. Sinangat kon tikitang ko manong nemi ngempiman. Taltalo nga talakitok itinaalak manong nemi. Kawan sabi 2 kilo. Manong nemi. Pinatas ko manin manong nemi timakar sa kubalbalo ng empakat.
parbangonin ti sangatek manong nemi kalpasan nga nakaturog ak manin. Naatap ti ikan. No kaano pa'y manong nemi nga kasapulak ti kwarta. Isupay ti kaawan ngono kabasit ti makalapak. Manong nemi, di malakok manong nemi di nakalapak. Kada itang arabi, alakit. No pa'y basit laeng manong nemi ti sublik sa di ospital, nagsubliya. Dito laeng ti bayad di nakalapak. Leti. At damanin sa baling indresete to doktor. Ano yan? Iti pa nagpahot ng di ospital, siyempre. Ore na free word di ayan, di anak ta. Adalata, hospital bill na Ako na ito doktor, nawain kan mabaling kat. May pakat amin nga agas. Hindi ka di matlapak balbaliwan di anak ta. Pimigsamat tal. Amo naman tumisim. Kasaritam gede John, anak, tang, manjid to hospital, manjid angot na. Agawid akon, kahit kunti, makalangap ti angin bye-bye, kahit kung nga mabuya di kiti daluyon, kahit kung mabuya ti tao, kahit kunti sakit bangka, kahit kung sungot kang ka managkalap. Saman nga rin mga baling anak, tapos santa kang pilapulubusan ni doktor. Dito ka pa lang anak, ha? Oreta ni. Ako magpay makalawas mo. Nagbayag. Kung ano ti doktor, baka makabulanak dito eh. Baka agbayagag pa dito eh. Ano namin ti marikrik na? Nakapsutak. Nakaswero kamit anak. Mangmangan kamit. Saan ang mga imas timangan? Mabangkuno ko igat katangan di taruar. Sa amot hospital. Ngam talagang maditi kakaanan na. Damdamagig pa eh. No kayat na. No kayat at prutas. Kayat na mansanas. Kayat na sangkis. Kayat na ti. Gatangak pa yung kaskas di nga. Madit kaan na. Ang no awanak tun, naliday kay kadi. Abay ko mga awang ka. Papanam ko ba? Mataya ko na. Takayat mo ka din di matay. Kahit mo ka din di matay. Sana. Nga mga po ka ribagbagam dayta. Kituin, baka sa anak kami imbagan. Kasla ka nagiti, may hospital dito nga, sada nga may imbagan kat matay da. Sana nak. Sana ka pa'y lalalay na, Diyos ka na kami. Gabot na numapukaw da ka. Kasi nung pa'y anak mi. Di aganak tumanan ani nanang. Kasanong saan nga aganak. Sino pa'y anak mi? Kan kayat na kami kadi apanhawan. Diyak kumakayatang. Sana nga rumal di sa ospital. Kaya't mga sawan nga sana nga may imbagan. O matado nga kwarta tayo. Tapnil kastakit. Magatang ko maamin di kiti agas. Ken talaga nga nanginang agas nga. Pakayos pala. Inarakop binta anak mi manong name. Sa aming bagakin ko na. Sana ka pa'y lang alaala niya po Diyos kada kami anak. Dito ti karkararag teken ko na. Ni Apo Diyos, iti bang paimbag ken ka. Isu ti kalalaingan nga doktor dito lubong. At aramatin na lang di kiti doktor. Ni Apo Diyos ti makaagas ken ka. So na sa mo liplipatan te kararag anak ah. Inuran oras, itutunggal dari kemat,
nga ni Apo Diyos ti kasasaritam. Sa dinuntayan ni Apo Diyos, api ka saan ko makita? Saan mo makita isuna? Gapot Espiritu. Nga madala ing isuna. Mangmangig na tayo. Makit-kita na tayo. Sige tang, nang. Pagpakaasya ang ngarod kini Apo Diyos nga sanak may lang alalain. Tapno saan kayo nga gliday no awan akon. Kentapno. Makawid akton sa jay lugar tayo. Makita aktumanin ti baybay. Agdiwas aktumanin sa jay baybay. Makikuyog aktumanin keng kahong panagkahalap tang. Wala nak. Ipagpakasi tayo ta kina Apo Diyos. Manong naming kasya iti ruta. Agawidak tapno inak agkalap. Agawidak tapno inak umutang. Ngamawanin tagpautang manong naming. Uwen. Uri ka sa numit kanuti ayat da nga agpautang. Nga aumat itiya. Ipautang da. Tay sudag at kasapulan damit ti kwarta. Manong naming. Numuna. No kaano pa yung kasapulan nakti kwarta, sumat ti panagbalas kung agkalap. Awan ti kumpet kadagiti kitang ko, awan masarwagak. Mamano ti kumpet kadagiti yasigay nga ipakat kumano. Manong nami dandani makabulan ti anak mi ti ospital. Sambat nga rin nga makumpleto nga magatang ti agas. Kuna ti doktor. No saan nga may pakat talaga kumpleto ka sa pulan ti anak yo. Akit awara agan ano tayo saan nga maimbagaan. Ngim doktor, mati, awang kwarta, awan nagpautang. Lala. Ikararag ta kinapo Diyos Nga babayan ka na kita gagangin lang nga agas, kakabahilan nyo agatangan. Akit sabi ko mata may imbagaan. Aramidin nyo kumati amin, doktor. Aramidak mat. Ang kasapulan nga, noan niya ti kasapulan, nakit patauden nyo. Sabat nga marad nga mabaling nga ti ospital, wano siya ka mismo, ti mang pataod ka na gini kasapulan nyo. Ito na minsan manunay mga rabi, kaya nakmanin pa nang ipakat, itikitang ko. Manong, iti sangatag. May sakilo manong. Edi kasal na sulak dagiti bukel ti mata. Edi makita tagtatapaw manong naming nga. Ano rin jay? Ginaudak ti bangkak tapno masitgak. Kasla. Insarang ko manong naming tinapigsa flashlight ko. Maleta? Pinusar ko manong namit titagkan na nang sukit. Tapno may sadag kanyak ti maleta nagtatapaw. Kasano nga da maleta? Nagtatapaw dito'y natingang ang paset ti tao. Inalak manong nami sa kuinsagpat iti bangkak. Napindaslakid din nga maleta rito waterproof. Saan nga simrek, ti danom iti uneg. Tano simrek ko limned ko man. Leather. Napintas ka maleta. Ano nga nagunag? Deceiver, manong. Ang gandang ko nga sa akong tulaluktanan manong nemi no makaawid Baren konak no da ito yung sungbat. Panangpatgan ni Apo Diyos, manong nemi, ti araraw mi. Kwarta nga tatinagyan. Iriada ko dito'y balay, manong nemi, excited ak. Anang yasadag, iti silaw. Sa kulinuktan. Kop. Linuktak, babayan ti panangupin ko ti siper na. Ito na makita ka manong nemi, noon ya't nagunag.
papel. Papel? Basura? Yung basura na nga papel, ng samad nga nakuskuso. Pinadas ko nga binasa manunin. Slaw man samad sa serbina nga papel di gito. No papel di bangko man, dinagpintas ko man. Manang nemisan ko ning tuloy pa nga inukag Indrekep kumadlahing sa ako impasuli ti maleta. Agsugay lakon ta makaturo kak. Pili makariingak manong nemi. So palang tinak panangila ko kadagiti. Nakita nga nagbasit manong nemi ti awit ko nga kwarta. No labsagtag sa manong nemi umanay lang pagpretek. O beti may batik to nga pagkaan ti asawa ken maigatang ti agas iti day tangal daw. Inistorya kay ti asawa manong naimi ti atpidot na alaw ko nga maleta. Mabalin mo mat nga ikatandag iti nagyan nga papapel. Samo pa nila ako. Baka nangina nga buta waterproof. Tapno tapakinan ng udam iti day nga maleta. Dito pa nagsublik manong nemi. Dito lugar mi. Pinadas ko manin nga linoktan ti maleta. Sa ano ko intulog inukag tinagyan. Nakakitak ti tarjeta. Telepono? At doon ay kabil manong nemi nga telephone number. Napahanak manong nemi ti Tiangging at telepono na mabalin ti makitawag. Bayad ka lagid di Amo lagid baybayagan. O baka long distance. Sanga tamot na lagid akman na numero kay dial mo. Ay, long distance na ito bro. Hanggat mabalin ta telepono ito long distance. Mabalin. Ayam nangin Mabalin kong utangan na. Jesus apoy. Sabi, sino nga mititawagam? Nakalam ta telepono. Umutang nga ti kwarta. Gapot agtultuloy nga kasapuloy yung ti kwarta ti panak-hospital di anak mo. Nana. At kami napidot ko nga, naalaw ko nga maleta. Nga papapel tinagyan na. Kaya nakita nga tarjeta nga numero. Tawagak Baka kasapulan na rin dyan nagyan, dyan maleta. Ay, alala. Sige nga rin. Namulakit ba ibayagan Yung utang ay numanon to ti rumor nga bill na. Malasing ko madarata ng ber. Parang tumanin dyan bill. Una na. Alala, sige nga rin. Manong nemi at si Mungbat. Sino rito Marlon tinagan ko, ma'am. Apay Marlon? Hawa na mo ka Marlon, naalak kami na tinamber iti tarjeta. Iti naalaw ko nga maleta nga ado na iti papapel nga nagyan. Maleta? Owen. Ito yung lugar na ito Imbagak manong nemi. Anak na ganyo, ma'am? Kuha kayo di maleta? So, nabayagan nga sapsapulid mi. Nga maleta nga. Maleta ni papang mi. Dedi papang mi. Dedi pap. Natayan ti amami. Natayan kat. Iti papatay nga. Imbas ko mga Detan ti solusyon ti anya na problema mi. Ibagam na sa dinot ayan mo. Kompletong address dangan mo ta umayak itamat laeng. Linda tinagan ko. Sige ma'am. Ibagam na sa dinot umayan nyo.
Nagamit nagsubliak man lang sa di ospital, manong name ita kabikatan na kanupay lang makadanon ni Linda. Ito yan. Ano? At nakasarita ko ng aking kukwa. Linda kanot nagan na. Maleta kanot ti Amada, dedi Amada. Sapsapulan nila nga maleta. Kada nakanot naglaon. Hindi na matimbaga. Sila data kanot nga maleta. Dito nagyan na, kasla isot kanot ti mag-resolve iti problema da. At kanot akala problema da. Papailas nga talaga dyan. Papeles ata, papel nga ron. Di papeles. Di mo nabasa, uno anak kaya, mo nagitiga mga kontrata, uno, baka na, tamong ibaga. Kumusta tinakta? Malata pag-imagan na. Kung napay ti doktor nga, iyakarta ka no, ipanit espesyalista. Saan sa amin na kahit ti doktor? Kumanan mo? Kung nangarod na kita, baka sasalitag dito yung bambanda ka di pasyente na. Dahil doktor ka nung mga asikaso, iti anak ta. Awang ka nung pa tinapaimbag na. Ano? Kung nadangarod nga, mabalintang ibalo na sa sinunod yung doktor ang mga asikaso kang kuhana. Di ba? Government dito eh. Nung sino naka-duty? Oras nga naka-duty ni doktor. Nung iso talagang di akin, doktor ta anak ta. Isulat ta. Malala. Mga asin ha po Diyos. Marmaring no, adan to may tulong ni Linda. Ito may sublik na di maleta. Sana nga rin na panagkalapit ang subliak dito lugar may manon name ito uroy ko tiyag dagat ti Linda. Hindi tatagaglag sardengan nga tricycle manong name ito asidig ti balay sa dain tudo ti balay mi. At may sa nga mabay manong name nga medyo kataib ko siguro. Gagangin mo't lang tarwasan na. Shoulder bag mo't lang iti awit na. Handa ka rin tabak na nga, tanobak nang to ko man, nakakotse ko ma. Si kakadi ni Marlon? Wen ma'am, Linda ko naman latang kanyak. Mabaling ko makita yung maletang. Sumarag ka. Pinastrik ko, pinagtugaw ko sa kuinruar yung maleta. Iso. Kasano nga naalak nagtatapaw iti baybay? Diyan ka mong ilawlawag. Dito nga minti, dagiti naglahon ito dito nga maleta. Gusto mga ipanagnek. Nga, da kami tagtagi ko ha. Kadagiti napanawan, dito papa. Kahit mo sawin, adamang gam-gam-gam kadagiti kukayo. May soda siguro ito. Yung bagata, imbalang dalang iti baybay siguro. Sanda nga pinuuran. Itiloktan naman ang name iso. Dagiti papeles ka sa bulan mi. Nasiyad, ma'am. Makatulong ka. Pagmanta, naitawag mo. Pagmanta, saan mo nga imbal nga pinuuran dagiti papel. Pagmanta, saan mo nga inlako dito maleta. Dandanin. Gamot ka sa pula ko na iti kwarta. At na ka nga sakit ti anak mi at iti ospital. Bumula din. Kasapulan ti panakkilan nga kwarta. Tap na maipan iti espesyalista nga doktor. Tap na maasikaso nga dagos. O na maasikaso nga nalaing. Agyaman na ka, Marlon. So na lang ta, pasensyakan ta. Dito lang ti may tud ka nga tulong. Lioktan na ti bag na manon namin sa nindro ti wallet na umot ti mako nga kwarta ng ado. Nang pirit lahing manon namin ti 2,000. Marlon, anusap na ito yun may tulong ko. Itadakil nga itulong mo kata kami. Kaya na, dakil na manag dito
Hangko makalapan di manong aldo da ito, no? Hindi kasi taga na, iti kinakapsot di makalapan. Sana ka rin ng baybayag, kinaguroray latan di tricycle. Kakamakamag na tinakaparadang minibus. Tapno makadano ng sadya kabisera, kan makaawit akman lang di lugar mi. Anong hospital tayo ni di anak mo? Imbagak ba nung name? Iti madla kabisera. Umuuin. Anong sa nyo deta na? Kinagyaman ak marlon. Babain ka na ito yung maleta. Dinagunag nga papeles. Masulbarin ti problema mi. Anong name nagpakabisera akmet nga dagos. Nagsubli ak ti hospital. Iniyawat ko manong name kinileti ti 2,000. Ito'y nagkapon na. Isutindad na. Indad ni Linda. Hindi pa nang isublik di maleta. 2,000 lang? Saan da mo tabak nang at siguro ha? Nubak nang daw mga nakakotse ko mga imay. Sa umat nagyan di wallet na. Tarakitak nga ron. Anong sanda na nga ron? Napiala nga. Ada maigatang ti duwa nga aldaw nga agas ti anak ta. Nagsubliak madlang manong nemi dito lugar mi tapno inakman na nagkalak. Salsalog kon ti bangkak manong nemi idi umasadag ni Tata Dalmas. Marlon, kamana nga tagpatpatangan nga mangipakat ta sigay mo ora umot kumpat. Amo nga min barok dito'y lugar tayo. No sanggan nga umadayo awanin ti makalapam. Ngam kasano nga makaadayo kakit ginaudan met data pagkalap mo. Naibusin ti ikan iti asadag. Iso nga di kita adabang ka di motor na mapandan ti adayo. Ta sadyay, ado pala ikan sadyay. Agam intun bumaybayag agad at kaado di kita umat adayo agkalap agad bumasito met ti ikan. Iso nga ore agan ano ka, pakatapakat do da ka lang ta asadag. Naibusin ti ikan ti arubayan tayo. Barbaring madamat lang. Kumput tata. Di ba't naalaw mo nga maletang ibagbagada? Naaladan tata. Di kalman. Kahit ang tedmat 2,000. Ano? Saan nga sinaludsod? No, manot ka masapul mo? Unong tandan mo kumanga, nakaalaw? Saan mo tata? Apo yun. Sagbay ko mga inyawat mo na dyan nga maleta barok. Nagdemand ka kuma. Sa kaabit isang 10,000 ko na mo. Saan gat? 100,000. Maribagak tikas na tata na umat may dad na. Ada nakita ko medyo wallet na nga. Basit mo ti kwarta na. Sus, pagim napatag ka no naglaon ka na dyan nga maleta. Nakapatpatag ka no ta. Iso ka no timang sulbar ti problema da nga kakabsat. Kasi yaman ti pagawata. Sila din sa tawidan da ko mga sanikwa, ang awamat digiti pakakitaan nga papeles, nga mangibaga nga kasla kukwa da, iso nga agkakaproblema da, nga kakabsat. Kituan, katagtakal ka, hindi tulong mo. Apay, $2 tinten na. Po, iso lang atat kabailan na, tata. Agad na siya kumatikas dyan, agad la. Diyak kumapala inteda. Subli ka ta, mangted ka tikas to katakila kwarta kat basapul ko. Kulam ko mga, imbagam ko mga dato hospital di anak mo. Imbagak tata. Kahit sakbay nga ng tidwari mo, imbagam. Imbagak. Susapo mo din. Dudwari mo matlaengan. Ay, apo ya. Kalakit ta, sabi ko matadagasat mo ang agkalap iti asadag. Lain ka karoday. Mimkaskas di manong naming nga naatap ti ikan kanya. Gusto nga minti ko na ni Tata Dalmas manong nga awanin ti makalapan iti asideg. Kamalaksid nga ado dagiti nang ibus. Awang pa yan ti dumakkel gapong nga ordikas dyan. Panang dandanamita da idi. Panag-usar da ka dagiti illegal kapag kalap. Nga nang dadailan ka dagiti koral. Awanin manong name iti pagtaudan nagiti bugi tapno adap ko
dumakil nga ikan, awanan. Ay, ti tao man lang ti mang pa dangmang dadadail ti natural resources ti lobo. Ti kaado madado nga tattao, madado di kita agkasapulan iti may gatang nga di kasapulan. Kaya po, makalawas manong name iti napalabas, bay sa gudguduan nga bulan ti anak mi ti ospital. Awan pa di makuna manong name nga nagbalbaliwan na. Diadak man ti ospital manong name, kumusta ti anak ta? Kahit nakaroon ti rumwar. John, tang, may liwa akong di lugar tayo. Nagbayaka kong dito eh. Anat ko na ti doktor. Kahit mabalin na kanumat ng irwar. Basta magatang kanu di kita agas. Irwar tangaro din. Baka adadang maimbagan tanak tanong. Makalang ang angin bye-bye. Di namat kahit dito ospital. Wala nga mang pinagbalbaliwan na sa kutong tanak ta. Dito, doktor. Doktor, ako matpagbalbaliwan tanak mi. Iso nga, iror mi langin. Tabarbaring no, ijamet lang lugar mi nga maimbagan. Ibaga ka na kayo nga, kasapula nga talaga, ito yung panakaipakat, digiti agas. Agim, nakurang mat, ito yung kwartayo nga may gatang. Sama daw kompleto, digiti agas na. Ibaga ka na kayo nga, mabalin yung ipahan iti specialista. Kamuyo akit hangagabot na doktora, akit doktora kon. Ano ba pagpatigaan ti kinadoktor ko? Iso nga, ibaga ka na kayo ng ipahan iti specialista. Kaya mo pagdanakan nyo. Adan nakasagana nga gastos para kadagiti aming nga gastusan na nga may paniti specialista. Urain nyo lang ti recommendation letter ko. Sa'yo to itransfer na. Kaya ito nga sawan, doktor. Adda mga gastos. Adda. Bagay na nga iso amin ti makamo. Malipod pa nakayakar na ka namaimbagan. Baka mo ko ito nagsasalita and to know maasikaso ni Dr. Matias nga iso itinak. Iso ti pangirekomendarak nga pagipanan nyo. At the private hospital na nalingso na. Specialist na tikas nga sakit. Mga no, adada nga, awan ti gastusin mi kabatan ng inang, lakid di. Di mo ka di maawatan di kunak. Ada mga sponsor. Ada mangtid iti kwarta nga gastusin nyo. Sino doktor? Ngabit lang. Ibaga kita nga sumaruno. Anak-anak na kaibayagan. Ay, datan ni. Linda? Ay, Marlon. Nakalawas lahing. Kalbasan na kitang subliak. Imay ka mismo dito yung ospital ngayon ti anak yo. Kada nga sargitak ti doktor nga magam nga iso ti doktor ti anak yo. Leti, iso ni Linda na nang subliak ti maleta nga naalaw ko ti babay. Ay ma'am, ida kayo ti aggastos, manggastos iti kasapulan ti anak mi. O nagastos ti nagtutulagab mi ka na kiti kakamsat ko. Apaman nga sulbar ti problema mi. Apaman nga adan na kiti pamanek-nek at tinapanawan ni papang mi nga sa ti kuwakit pagbibingayan mi nga kakapsat. Nga saan nga na di kamrud nga kapsat di amami iti
mangibagbagang ang tagwa. Kalpasan ni makalawas na sulbaran ti problema mi. Kada magtutula kami kadigri kapsat ko. Nanyaman ti magastos, iti pa nakaagas ti anak yo. Da kami ti makamo. Manong nemi, naginarakop kami iti asawak sa inarakop ni June. June anak, pinadganin na po Diyos, dagiti araraw tayo. May magangkan tumatlahingan anak. Gamot at amingan na kanto susto ng doktor, ken may pakat ti amin nga agas para ngayon ka. Manong nemi, arig na nga naikkan kami iti barungan ng nama. Arig na manong nemi adimteng ti barunga agsapa iti biyag mi. Uwan manong nemi, kit kastaon iti patagyamyaman mi kiniabod Diyos. Edi addan ni John manong nemi ti private hospital at amtabinganin ti specialista. Doktor manong nemi specialista ti sakit na. Doktor, kasunod ang naman ti anak ko nga may imbagan. Kasi iti recommender ni Doktor Matias. Iti imbaga na kaniyak. Gustos na. May bakit lang ito susto nga agas. O susto pa nakataming. May spal. Babae ni tulong na po Diyos. Hamat pa nga makunang nakanaunay. Tinasken, kaya talaga nga may pakat gusto nga medication. O matipagdanagan nyo, tadamad na kasagana nga agbayan. Ure kasunod kangina na. No kasta, ibilang min nga na-espalin ta anak mi. Kasunod kabayag na ni doktor. Duwag yung ganit talong alawas. Manong nemi sakbay nga pimanaw ni Linda, kinasarita na kami nga agasawa. Awan ti sa bali nga kasasarita sa ospital nung saan nga da kami. Gusto nga akong pagdanakan nyo. Tila kasapulan ti panakabantay na. Ken malangsid ka rita, Marlon. Ano pa iti kasla kayat yo? Nga panang sukat, panang subad mi iti kinasayat mo. Iti pa nang isublik jay maleta, Linda, kinasayat ka din jay. Nung nag-interesam ko mga lako di maleta, ta dinadail mo, nung pinuuram niya kiti papelas, daon sa servin ako ma. Ngayon na jay, panangikalikagaw mo, nga timawag, tinakita mga numero at telepono. Nakiluoray nga barang na jay, Marlon. Kaya nakanakdakel. Ito pa nakasulbar ti problema mi. Akasem, sami ko mga nga tawiden, tinagragregatan ti amami. No dikat kuka kuma, jakabsat na, nga gabrod nga ulitag mi. No awan na kita papeles, nga mga ipanagnek. May bagay lang niya ti masapul yo. Gusto na reto yan, Linda. Umarahin ka na kami, di. Sigurado nga pa nakispalan talak mi. Saan kami nga madalagan? Makanda namin matlagtag na rin tanak mi. Mawanin. Mangalap ka. Uwen, gagangi lang ti magkalap mo. Ginaudan. Di mo kahit timadaan iti bangka di motor? Kaya nagiti moderno nga pagkalap? Kahit ko Kasi kamet, lady, anamat ti mabali mo nga kidawen ama itulong mo. Iti asawam. Hindi mangilaw ko ka nagiti makalapan na. Makita ka dyan lugaryo. Kasla awan-una ti asenso.
Ijay sentro ti iliyo ti bapanyo pagkatkatangan ka ka sa pool nyo. Tinaldaw. Laksid ka ti Changi store. Owen. Napintasakit ti nga anda may pastak sa nga grocery. Owen. Mimbas ka mapanili di kalugaran nyo, mapanagkatang. Kung mapandat ti Changi, nga hamat na kompleto. Di ko kaya't mga pastak kayo ti grocery. Kaya ti mang manage leti, ti may isang grocery. Ikang kayo ti puunan nyo. Ipaay mo na kita, Linda. Saan nga makapagsaan na kita kakabsat mo? Kapag tatakal tinitulong nyo. Ti aramidem nyo, ibagam lang, no, manot ka sa pulan, pana itibang ka di motor, ken kasama tayo nagiti moderno pagkalap, ken mga ramit kayo iti plano, makasarita kayo ti karpintero, no, amang impasdek iti grocery, iti logaryo, ijaabe di bala yun, alam mo, met. Ket numano iti puunan, karag iti may karga. Amin ang kasapulan ti lugaryo. Ultimo manipod bugong asin. Ilako yo. Iti bagas. Kaya nagiti na dumapay nga inaldaw kasapulan tunggal may isa. Kaya numano ti kasapulan nyo, ited me kada kayo. Kasta nga rod manong nemi tinapasamak. Nadaanak iti bangka ni motor ken moderno manong nemi nga pagkalap nga makaadayuak manong nemi nga mapanagkalap. Saan langin nga kitang no dikit paguyod nga baniit nga gala ka nagiti rakkel nga ikan manong nemi iti natang nga apasat ti taaw. Makadayo akon manong nemi nga mapanagkalap. Nalawak and moderno nga sigay. Kanda dumapay nga pagkalap nga legal manong nemi. Kaya naibangunan manong nemi ti ladies grocery. Iti barangay mi. Amap-mapno ka na giti tagila ko manong. Takalpasan tinted nga puunan. Di makdakkel met manong nemi. Di makdakkel met data nga puunan saan met nga maibus. Dagiti tagila ko. Tapapamet aggatang manong nemi ti asawak. Iti kabisera. Uno dumandanunan manong nemi ti lugan. Nga pagorderan ti asawak. Kadagiti amin nga tagila ko na. Kaya nakasalsalong atin ni June, manong nemi, kaya anda pa yan na lili nga ading na. Manang nemi, ato di kiti mas daaw, iti panaglupos ti biyag mi nga gasawa. Dadi gagangilay nga balay, manong nemi, nga naaramid iti belang panaw nipa ken kawayan. Agraman bulo, nagbalinin nga sementado. Dalo kay mati mami manong nemi ngagpautang kay nagpadawat no kasta nga dag kasapulan nga naruna ka talaga digiti emergency adari kita sa ospital nga anak kung asino man nga member ti pamilya nga kasapulan da iti kwarta. Wain manong. Siya makadayo ako nga nagkalap akit kang kanayon nagbambandera, kang kanayon kami nagbambandera, no kasta nga sumanglad kami nga gapungan na panagkalap. Kada kiti dua nga talkak manong nemi nga kabagyak mitlang nga kaduak nga kalap. Ag kitang banit, ag paguyod, ag sigay, kanda dumapay. Nadapayan bukod ko nga daklis manong nemi no tiyang tempo iti panagdaklis iti monamon deta. Nakada do, manong alata, manong nemi. Nakananama manong nemi ti masakbayan dagiti duwa nga anak mi kinileti. Ken
Nakarik na kami iti namay, talinaay, urnus, ragsak. Iti biyak mi. Gabuta, awanted niya man na dumitengat problema mi. No, di kat adda. Kastusan mi, kan usarin mi, tanyaman na panagkasapulan mi, kananda nakasagana, nga itulong mi, kada kita agpatulong karaan. Dahito nga ron, ti pagkasarita ak manong nemi. Simple laeng, gapulaeng iti maleta, nga tumtumpaw iti taaw, iti panangalak, ken panangisublik, isumaten, iti nakatulong ka na kami, nga nagbalbaliwan ti biyag mi, apa nakapatgan, iti araraw mi ti Diyos, nga sumaya at kumamit ti biyag mi, tapos ang kamunay nga agrikat. Sabi ko man, damat na ibahatig nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pa kadimngeg, more power to your program, anong toy agyaman nga paghayam mo, Marlon.